penkendit ke Benfica ia ke Real Madrid haka bakal penduk no ika bandrong direct sya ke round 16 but part no ika sya ke playoff but Kusendon da ke Barcelona haka baka Barcelona kali bandrong direct sya ke round 16 da ka bakal ban khuri ke nam job lang ba da saulo ko but ke Man City ru kalala ban qualify direct sya ke round 16 ke hoy prolog hadin ke jingil ka pra ia ka ba ansarai na ka banta ki ban sarong sya ke round 16 but na ka banta ki playoff but ki elimination ki de tangki ni ki tim ki balala bandrong direct sya ke round 16 kata haki pratli kadai ke Arsenal ke Bayern Munich ke Liverpool Tottenham ke Barcelona ke Manchester City but ke Sporting kumjuro ke Chelsea hadin makalala ban khuri ke nam job Laila Arkul but pen eliminate no ia ke Napoli kat bahabangi paipat nakaliang jeng ke Real Madrid kalisyapan kendit ha ke Benfica ha ke bawat ugul jeng ke Benfica ro ulio ban tep ia ke gol ha ke menit ke bakandai pupra kabal penduk sendon ia ke Real Madrid bandrong direct sya ke round 16 but part no ika sya ke playoff ha ke bana kaliang jeng ke Benfica ro apo ke jing penya jeng ujos merenho ubri ukus barim jeng ke Real Madrid da ke jing job jeng ka Saul Arkul ia ke Real Madrid kalalaj imbiang ha ke ba makaro kaliyo jaka ha ke playoff but kini gidi kan ridley kitim ibalahap ha ke playoff kini ke Real Madrid, Inter Milan, Newcastle, PSG, Juventus, Atletico Madrid, Atlanta terter hadu kekerdan ke baar persau kan bana kekerdan ke baar husan hadu live Rio kilisya eliminate no ha ke Champions League kan bahabangi paipat nakaliang jong ke Barcelona na kekerdan ke bakandai kal Kusendon sya kekerdan ke basan hadin makalala ban khuri ke nam job ia ke Copenhagen lang ba da saulo ko ia ke ba uyamal kana jingil ka liyo ban tep u Lewandowski u Rashford bat u Rafinha